Anyang laki din! Agsabli ako ni Jay Tubay, tatang, nanang. Agan-anad ka ti panagsuble, manak ko. Ay na po, nagbiit nga min ti bakasyon mo dito Pilipinas, anak ko. Wen nga rod nanang. Hun alaan yun dahito sing-sing kan kwentas ko. Ha, balitok asing-sing kan kwintas ko nam. Wen tatang, ibati kon kada kayo. Nagpuskulen asing-sing ken kwintas dayta, anak ko. Wen nanang, kukwayon dayta. Ay na, agyaman anak ko. Balitok ko naman. Naggana sa inyo. Sa dino ti papanam, saryo. Awisag man dagiti prinsip ka, ta ginom kami ti arak sa leng bakit. Anya? Ay, para magkumanto sing-sing kan kwintas, ay balitok ko naman. At dayta ka manan na kunak, saryo, Ikakit din iparparam magda kita. Ay kakaisuna nga dalas kaw. Sigurado nga apalan dagiti prinsip kaw. No makita da dagiti alas kaw. Param magday jay asaryaw, kunamlan baknang, nakaisem nga uray awan isuman na. Naragsak nga raod ni Parisaryo, mili bakait. Nes ngamin ijay Dubai di anak na. Dakkel ti sweldo na. Ngam nalabas ti kinaparamag na. At dala iti paraangan, ngam nakakwentas iti balitaw, ha? Pasikat. Bayam latan. Trip na nga rod mait. Sa maysa, mayran rano dakmait iti kinaparamag na. Una, tamay sakamat asumusok mo. Agpapada kayo anagsam iti arak. Ha? Talaga mat itaw. Agkakarupa kayo pa yun ngagbabarkada. No nabartag kayawn, kasla kayo meten aglang-lang nga akaldaing. Ayan niya laki din ni Meli. Nagaduman na sa una. Sumarteng kan. Ang mga numatibab ka pa'y. Padasa ma, ipagamod ka no aramidom na ita. Anya? Managda ka dito'y parangan, Saryaw. Apay aya. Awan, kaya't ko lang nga ipakita ti kabarbaro sa sapatos ko, tatang. Made in Dubai ko naman. Isumilagay ang apumanagnaka ta kaya mo ngay para magdayta barbaro a sapatos mo. Wen, tatang. Nagngina day tao, no mapan mo katagin ni Jay Maul. Ay, sana kapaglan agatagin ti ordinaryo lang nga tao. Ay, ewan bibiyang ko no nanginawan no saan. Tasanak met nga graraman nakasken ka. Feeling. Anyan hagi din ni tatang. Agpaiso may Saryaw. Pasikat ka. Di ka lagbayin. Tatang. Hoy, Saryaw. Napaklan ka para mag. Amang ano day tanto ti pakaisagmakam. Anya kumangay ti pakaisagmakap, tatang. Uldapon na ka. Agasam, iparparamag mo pa day ta balitok a kwintas mo. Kas kala nagkwintas nga lutiit. Hay, salpag kitay. Apay nga agbubusor ka asimmangput dito'y balay, saryo. Diyak magustuhan timbagan ni tatang. At nakano pakaisagmakak nga gusar iti balitok a kwintas. Apay, anya ay atimbagan ni tatang. Pakaisagmakak kano nga raw tararamiday. Talaga ba itaparamag ka, saryo? Ingkakit din iparparamag dagiti itid ken ka ti anak mo ijay Dubai. May sakamot sanay, kanunungam ni tatang. Kaya't mo nga raw niya dadag sa mapasamag kanyak. Talaga akanunungak ni tatang. Makitkitak may ti araramidam. Pumanagnaka iti paraangan. Kas kala turista ngawan kwartana. Anya? Kita man talagam. Nakapurporma ka. Mamimpat ka pa'y nga agsukat iti maysa nga aldaw. Di ka mo nga ron agdigdigaws. Ay, trip ko nga raw, lapdam kidaing. Ay, kat bad trip ka na. Kaisuna baro dagiti usar kaw. At dapat balitok asing-singkin kwintas kaw. Saan mo nga iparamag dagita, saryo? Nagalas nga ugali ti kasta. Gumatang ka itilakok ang nateng, saryo. Saan nagagsisiday tinatang, manang ruseng? Karne ti sisidaw. Anya? Amaw, manang ruseng. Adon ti kwartak, milyonaryo akon. Aya, Uy, manang, no makitam lang kumatilinaon ti kabinit medyo balay, ay napnaw iti imported adilata. ay naggana saan. Itay agsapa, nagarmosara kiti imported a corn babe. Itay mo't pangal daw,
nagsidaag iti lanson mate nga imported. Isuanyak kasapulan tag siday tinateng, para lang dayta kadag iti awan makukwartana. Iyaks! Atuyen ti pulutan nyo a crispy pata ken lechon manaw. Ay nagimasan ti pulutan tayo. The best ka talaga, parisaryaw. Sana all maraming pera. Hehehe. Ay, diya kaya tagpainaw, no kornik lang, ti papulutan ka. Kababain mo't kada kayo Anyat sirserbi na nga do ti kwartak, no awan ti papulutan ka. Bala, agpapas tayo nga ginom iti arak. Siyak ti makamaw. Talaga bumakbak ng kan, parisaryaw. Saan ka nga agparikot iti kwarta? Ay, wala pari itaw. At dapay nga agbilib kayo kanyak ano ibagak agumata nga kiti kutsay. Anya? Kutse kunam? Wen pari itaw. Dete kutsay nga utumatay. Ay naggana sain. Dete kumakutsi at tumayab ti kayat kukay. Ay nagganas manin ano tumayab ako tigatangan, parisaryaw. Pagluganan tayo ama pa ni Jay Bulan. Ay, saan laeng ijay bulan ti papanantayaw pari itaw. Sa dino pa ingay, parisaryaw. Ijay langit. Ay. Nagganasan ngay, parisaryaw. Ay, wen paray. Kalpasan ti panaginom tayo nitaw. Ilibre kayaw ama pan ijay langit no madamdama. Ayos! Nakailag ka mo ilatan dito itirasa ti balayaw, Senyor Saryaw. Anyala, kiten ni tatag. Awagan na kiten ni ti Senyor Saryaw. Talaga man, kas kalapangkis akarag anakaida. Nagdakalan tabuk si Mau. Day talagin inom iti arak ti among haramidaon. At dayta ka man na ako nagtatang. Isungarot ti kayat kong haramidaon. Nakapurpurma ka, naganglik ka mga ron. Tatang. Agat arak pa'y latipayod Mau. Inaldaw ka nga agpapainom. Ako na blandi kay may busan iti kwarta. Ha! Ay, naawanan ti bagam kanyak, tatang. Go away! Go away taropam. Anya nga ta, no day ta biyag mo ti ag go away, salbag ka. Tatang! At ni pare itaw. Awan, nasa parimwar. Apay aya, Ay, awisak ko ba balay may taginom kami ti arak. inikatan ni itaw iti aginom iti arak. Dandani natay idinaudi a panagiinom yo iti arak. Anya? Dandani pa yun nadadail ti ulo na. Gapoy tinalabas a panagiinom na iti arak. Agsasaw ngagmaymaysa. Kasarsarita na jay sapatos na. Anya? Iso adimon awisan ni itaw tama nga nuad-adda a madadail ti ulo na. Saan kalumat nga agsidsida iti natang ni Saryaw, biyanong? Patpatsem da dya tao. Agraraman. Feeling milyonaryaw. Nag-feeling nga raw. No day baganakan ka, di mo papatsain. Para magday dya tao. Mapanak ko maagla ko iti natang ijibalay da. Ngam nalagip ka, dya imbaga na idi kanyak. Saan nga agsidsida iti natang? Adamot ija te manugang ka. Iso ti agsida itinatang ngalakom. Sige man nga ro, biyanong. Kapuros pa'y mat nga ro dagiti lako ka natang. Nay, anya tararabidam dito'y balay, manang Roseng. Umayak agla ko iti natang Ni bakit mo, tigagarak. Imbagak matenken ka, manang Roseng. Saan kami agsisida itinatang? Ha? Karne iti kayat mi asidaan. Nagaduti kwarta mi kinibagat ka. Iso asahan kami agsisida itinatang? Ha? Ay, natangken mo ti ulo, manang Roseng. Apay ayang ay papilit mo ti umay agla ko itinatang dito'y balay, may. Saan kami nga ron agsisida iti ruot? Anya? Go away! Saan kami agsisida iti ruot? Saan kumamot akas jay ti panagsasaom ken ni Manang Roseng Saryaw. Kababain. Ay, awan bibiyang kao na mabainan. Imbagak matenken ko, saan taga agsisida itinatang? Tapasing akarne ti sinsidain ta. Bagnang tangaruran. Si kalaeng ati saan nga agsidsida itinatang. Gaputa agraraman ka abaknang. Naulaw kaan. Anya? Naglaing ka nga agparamag. Kunamlan na sino ka akabaknangan dito'y lugar tayaw. Nagpangit ka mo nga raud. Ay, sumarting kan, saling. Talagamat nga do ti kwartata. Nagdakal ti sweldo ti anak ta ngagtrabaho iji Dubai. Nurse ko naman.
Nalabos na itan akin na parang magmaw, Saryaw. Si kamutlat maibabain. Mala, agluto ka kida itinaima sa pulutan. Tao may dagiti babarkadak dito'y house. Anya, agpainom ka manay. Uray man na ginaldawang agpainom kat mabalilata. Kakaiso na nabnabsog ti bulsa kiti kwarta. Agraraman. Ayan, ti adu a kwartam. Ipakita man nga rod kanyak. Ha? Haw, salawasaw ka, limalalakyan. Atiw mo pa iti babae, amarites. Imbaga ni Bagabaw, amadadahil ka no ti ulom no babarte ka, pare. Patsimot day siya babae. Kung kuna na lang tadi na kaya't asumurutakan ka. Aya, Iso nga giyaman aktay nawis nak dito'y beer house, pare sa Real. no problem, pare. Awan, apulos ti kastusem. Siyak ti magamong agbayad iti inuman sa ngarak. Awan kayam. Ang mga nawanin ti pagluganan tangagawid. Labi iuna yan. Magmaglata na gagawin. Makamu ka nga ron, pare sa Real. Ikaw ang bahala. Ito pa iti kwartak. Roy, pare, ikaw. Kakaiso na nagpahuit dyan ako. Agurdo na ba ya? Jakon kabalan, pare sa Real. Mga no matumba ako na magna. Ano nga, agawid na nga rin. Wawawawan na. Agawitan, pare sa Real. Maulawak at alagan. Hindi. Mabit lang pare ito. Abay nga, pare sa Real. Dua lalaki ito nakabalangan ni Didalan. Ha? Sa di na? Di. Dadamot gaya may tisangwanan ta. Sino kayo, ha? Hold up na ito'y. Antay mo kam? Itad mo kada kami ti kwarta ka na lahas. Saan? Saan yung alain? Patayin da ka. No saan kayong agtungpal? Pag-asayaw! Di wala ti kwarta ka na lakas ka. Alay. Ay, nawanan di balito kasing-singkin kwentas ka, agraban kwartak. Nahuldapak, mga... Gonggo na ba? Anday Dahil ka. ti maganap, ti paramag. Ay, binugbugdak pa yung nagitawan at bay na lalakay. Ay, anday ko. Ay naapo sa Riyaw, agnakam kamo siguro itan. Manipod ita, saan kamo na makadawat iti kwarta iti anak ta. Ano tingin mo asawad sa lay? Impulong ko ter aramidom iti anak ta. Di ka lagbabain. Saan napidpiduton ti anak ta ti kwarta nga ipatulod na kadata. Ikan na kumapaya iti pagpa-hospital ka. Wanday ka. Makamu ka iti biyag mo. Agpa-hospital ka ngagmay-maysa. Di ka mo't ikan iti kwarta. Salbag ka. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kasla pa na inayunan lagi ti kalding mo, Romeo. Wen, Rona ba kahit? Nanayon ti may sakalding. Sa dino nga tinangalami ti kalding. Napidot ko iya igit ti kalsada, Rona. Ang mga no tinakaw mo day ta kalding, ha? Shhh! Di mo pigsan ti agsao. Tama nga no, at damakangag kan ka akaruba. Kunakon kat at tinakaw mo day ta may sakalding. Apay, di kagbutang iti day ta nga aramidam? Nyalakit din ni Rona ya. Diyak kanunungan day ta nga ugalim. Mangalding ka. Hay! Di ka lagbabain, Romeo. Oh, nagapuan pa rin nato. Ije kabang-ibang nga barangay, pare Romeo. Kasta ka di. Kasarsaritan mo di tayo dagiti kakabagyam. Pagsarsaritaan mi man di natakaw a kalding ti pangamaag. Ha? Tinakaw da ti kalding na ije igit ti kalsada, pare Romeo. Ay, una yan.
Agraira man nga ruden dagiti agtatakaw dito lugar tayo. Wan nga rod paray. Sapay nangi naita ti kaldeng. Ha? No asino man da dyan nagtakaw. Heh, agsakit ko mati tiyan nang agsiday ti karni ti kaldeng. Anya? Nagadumat gayam ti manok mo, piling. Wan, Romeo, pakpakanak man ida? Naglulukmad daw. Nagganasan. Ha? Anya tinagganasan, Romeo? Ti kayat ko sa wine. Nagganasan ti agtarakan iti manok. Ay, wan Romeo. Sana all at datarakan na manok. Nagimasan nga iti karni dagitaan ni iti ba manok. Yummy! Oy, rabi iuna yun, Romeo. Maturog kan. Maturog kalatan, Rona. Bebe anak latan, tas anak pa makaturog. Anya aya ti pampanunutom. Kinunak mata maturog kalatan. Di kan damag-damag. Makamu ka no di ka pala maturog. Mapuyatan ka. Ayan niya lakid din ni Rona ya. Nagadupay la sa una. Umuna ka na maturog, tas sa anak pa'y ngagtuglep. Narnakan lakid din titurog ni Piling. Naidapmat ang dagiti silaw na. Ay sinalbag. Taon dagiti aso dita abagatan. Naman no ad agron-ron data no diti sa anunay nga dayo. Dayay. Nagsardengin di pa nagtaul dagiti aso. Gundaway kun dayto ang mga laka dagiti manok ni Piling. Kwarta manin daytoy. Napanam idi rabi Romeo? Adaya. Adak lang mat dito'y balay di rabi. Ulbawd. Apay mananaya. Saan ka amakaid na idi rabi Si kakadi, tinangtakaw iti manok ni Piling? Anya? Tinakaw na ti manok ni Piling? Si kakadi tinangtakaw iti manok ni Piling kunak. Ay, pakbakawan. Sana siya tinagtakaw? Di nakman pabasulan tawan ti pamanagnak mo. Amamukan, Romeo. Saan ka lang amangalding? Ludikat agmamanok kapay. Anya? Mapanag ang asika tinagtakaw. Ipulong ka! Gimatang kagayam iti bakam, pare Romeo. Awen, pari nato. Usarak man ngagtalon. Imbag pa'y ken ka, tanda igatang mo iti baka. Nay. Ay. Nagadupay gayam kalding mo, pare Romeo. Awen, nato. Nagagutak namin ngagtarakan. Isungay maduda. Ay sos, kasla mailasin ko di may sa kalding Kasla tay kalding ni pangamaag anapukaw. Apay, pari nato. Kita mo tlat tanda kiti kalding ko. Ha? Kwa? Naglulumag dagiti kalding mo Amumatan, pari nato. Nagagutak ngagtarakan. Dakbaybayan amabisinan na kiti kalding ko. Kanayon mo't ngagronda dagiti tanod ko. Gamsaan da matilew dagiti agtatakaw. Saan lagayam nga iti kabangibang a barangay tayan tagtatakaw? Uray diti barangay tayaw, at damat agtatakaw, kapitan. Wen nato. No adamadlaw mo akarkar na iti arubayam, itiks na kadagos. Tamumat ti numero ti silpon ko. Ay ariglado, kapitan. Ipakamok adagos kada kayaw, no adama si putak ngagtatakaw. Romeo, nagadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Agsipsipot ka kadi, ha? Ha? Wano, agsipsipot ka iti takawam. Anya? Oy, kaamamanday tangiwat mo ron, ha? Ang mga nuad na makangagkan kang agtatakawak. Pudnomat ngamin ngagtatakaw ka? Hustoon, di mo pigsanti agsaon no kayat mo anasayat ka kanyak. Anya? Daitak day tangiwat mo makita. Sa lawasaw ka nga asawa. Naimas to'y pulutan ta, pare Romeo. Tinulaan ni Tiba Manok ko naman. Kakaiso na nga do ti manok ko, pare nato. Pinartik mo tan may sa atap no maramanamat. Agyaman na nga ro data, sakti inawis mo nga ginumiti arak. Pare. Kababain pa ikitin ta, si kaamin ang tinagastos. Anya lakit din ni pare nato.
Nagbasit la banag da ita? Yung pagpaikin ka, tadala ta kwarta mapaggatang mo iti arak, pare Romeo. Nagagita nga ro, di so nga dulat ti kwarta. Sana parikot ti kwarta kanyak. Ay. Napaya nagsanay ka. Malagip ko lang nagiti manok ni Piling ang nagpukaw, pare. Ha? Sayang dagiti ang manok ni Piling. Kakaiso na pagbibiyagan na. Inalalaang timan ni Brown. Ha? Sigurado ka iti day tangay bagbagam nataw. Dahita tinapaliiw ka, hindi naginom kami di balay da pare Romeo, kapitan. Siyak man timang paliiw ken kwa na. Hun, kapitan, patsak nga isaw tagtatakaw. Madlaw ka dagiti garaw na, kan nailasin ka ti kalding ti pangamaag. Ah, Hun, kapitan, nailasin ko di kalding ti pangamaag ka mapukpukaw. Impagod na iti sirok ti kayaw. Aglablabos kan, Romeo. Apay ba din ro na? Anya man hindi ta pagpupudutam. Inton kwan, adda makasipot kan ka. Isi na daday takararwam. Anya lakit din ni Rona ya. Awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak, gaputa expert da ito yung nagtatakaw. Anya? Danag mo na ya. Awan to apulos ti makadlaw kanyak. Aramidak ti kayat kong aramiden, tapag kwartaan da itoy. Makamu ka, no di ka dumngag kanya. Si kantumat laang ti agbabawi, iti udi na. Anya nga tati aramidon ni Romeo iti paraangan. Tumalangkew mat. Ay, dayjay. Kitaan na dagiti taraken ko amanok. Nananana, sa bali ti agparparik na kanya ka. Isunsamot ti agtatakaw dito barangay me. Ha? Ipakamok at dagos daytoy kan ni kapitan. anya ti aramidem itay di paraangan da iseng, Romeo. Ne, sa balit itinor ti sarita makapitan. Anyat pagkitkitam kanyak? Andadakas nga aramid ko? Apay, akas ta ti sungbat mo kanyak. Magasangan ka, taadda aramid mo. Ako Ako naknamin no pabasulan dak nagtatakaw. Awan ti ibaga nga agtatakaw ka. Sikatin ang ibaga iti dayta. Ha? Anya lakit din ni kapitan na ya. Kaslag dua-dua pa ilang mait. Apay alim mabaga tarupam. Kas kalamapaiswan Romeo. Aha. Maduk, talakla sikati agtataka o dakas ka kanyak. Apay akas la apurido ka, Romeo? Apay asaklat ti makitkitam, Rona. Kasano? Itay ka pa'y apalpaliiwan. Saan ka manin na makaid na? Tanawan nakman. Kaya't ko tiyag may maysa. Ay, amuklatan, Romeo. Anya ti amom. Ay, aburido ka ta kinasarita na ka ni kapitan. Agduadwan kan ka. Ha? Awan ti pagpabasulam, numatiliwan da ka nga agtatakaw, Romeo. At least, sa anak ang nagkurang anang bagbagakan ka. May wayway kung tibaka kang dagiti kalding ko. Panawak pa ilay da. Subliyak to ida into napudot man inti panawain. Nas ka na padakkalak ida na imbag. Tapno nanginan to ti presyo da. Kwarta manen no may lakok amin dagiti kalding. Kastamot ang tibaka. Nagawid akit din. Dakpay nagarmosar kahit. Mabisina kaun. Dayjayan ni pare Romeo. Pinanawan ng dagiti kalding kentibaka na. Ay, agtatakaw day tatao. Adun adara sa pinaliiw ka. Sigurado nga agsakit mo ti ulo na itiramidag. Itay pa sinurot ko dito italtalang. Tapno maipatongpal ko ti panggap kong aramidain. Agtignaya kaon. Tapno di na makita taramidain. Wen kapitan, dahil ta tinapaliiw ko ka ni Romeo. Isulakit dit agtatakaw dito'y lugar tayo. Anya pa iti sabali ang napaliw mo ising. Nagpartak ti garaw na amag na. Kan masiputak nga umararubayan iti rabi ay. Anya, apay asan ang makita dagiti tanod ko. Nalaing nga aglemeng. Isu asaan ang makita dagiti tanod mo, kapitan. Ay, no nalay nga aglemang, saan nga kuri kanya.
Dakas dayjay, no matiliwak nga agtatakaw. Bakit? Bakit? Ay, Apay Romeo, kas kala maururaman. dagiti tarakan ko akal din kan baka. Apay dagiti taraken mo? Awan na ba't ni taltalon? Anya? Dalaki din ang alaka dagiti kalding kan baka. Ay, awan bibiyang ko iti day tangay bagbagam Romeo. Apay ko mga awan bibiyang mo. Pagkwartaan dagiti akal din kan baka. Pagkwartaam laang Saan ka di at tinakaw mo matlaang dagiti akalding kan baka? Ha? Ammo matlagayam ti masakitan. Ita, ammo mon tirik na ti matakawan. Sino nga tinangala ka dagiti kalding kan baka? Jak ammo kan ka Agsagana kanyak de diyang agtatakaw. Dakas ti aramida kan kwa na. Naay? Nasakit tinagam ko itinaramid da. Jak ida mapakawan. Nagbalatak matlakan ka ti madi nga aramid mo. Ha? Kapungtot mo ti padam nga agtatakaw. Saan ka di nga agtatakaw kamot? Rona. Nauma ako, Romeo. Siya kun ti mangibaga ka ni Kapitan nga agtatakaw ka. Anya? Talagang aramidak day tatap na agnakam kan. Di mo aramidan day tarona. Diyan ko nagtakaw. Basta di na kay pulpulong kini Kapitan. Pangasim. Anya? Ay, agsingsing pa takon bakit? Diyan ko nagtakaw. Pangasim. Hindi na kay pulong kini Kapitan. Diyan kaya ti mabalaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nakatua pulutan kanarak. Mansaw kakatua. Kakaisu na nakadaw tinapasadaki ti kalman. Ay, wala gani. Talaga nga do ti kwarta mapangilibrim kada kami Talaga bastante tayo iti arakan pulutan Ay di kayo matanagan kakatua. Ama modak matan. Talaga nga ado ti katangag nga arag kan pulutan. Agran nagtayaw nga ginaw. Una ito nagpainom ka manan iti arak kadagiti babarkadam ganay. Anya laki din ni tatang. Kakaisuna na gadutin na pasadaki ti kalman. Sana nasayad na tangar aramidam. Gastador kalaunay no anda kwartam. Aday ta kayo manin, tatang. Puno mo ti bagbagak. No kumataurnongam dagiti kwarta nga igat-gatang mo iti arak kan pulutan. Di dapay maurnong yung agasawa. Tatang. Dahil iti tandaan am ganay. Sursurwam ti agimpad. Tapno ada kwarta yung agasawa. Anya laki din ni tatang. Adula amin na itang ipagbagayo. Sa may isa, saan mo mo't ako kwa ti jeep ngay man manihaw? Makipaspasada ka lang, mate. Nagagatang agtrabaho, iso nga adu mo ti kwartag, tatang. Ado nga agpaiso ti kwarta, ngam sa bali mo ti pangigas-gastusam, salbag ka. Imay kayo ka din iti balay tapno sermonan dak, tatang. Wine, umay kabagbagaan. Sana nasayad na tangar aramidam. Ibusem ti kwartam kadagiti babarkadam. Ay sayang laeng. Husto ti imbagakan ka ni tatang gani. Nalabas ti kinagastador mo. Anya nga ita, datan tinaibusan iti kwarta. Anya laki din. Danag mo na ya isang bakit. Mapanag man nagpasada, barang makaaduak. Tapno ada manin kwartata. Di mo man ibagbaga kanyak a kwartata ti mapaspasadaam. Kwarta yung agbabarkada ko na Anya? Saan ka di nga iso ti pangigas-gastusam iti kwartam? Oy, supardeng ka na, isang. Diyak kaya titinor ti sarita ma. Awan pa isir-siribim nga agpaspasada. Tapara matla ka dagiti babarkadam ti mapaspasadaam. Igatangan pa ida iti naima sa pulutan. Idinto tadata kat agsidata laang iti prito nga itlog. Imbagak mat asumardeng kan. Magasangan ka, gaputa agpaiso ti ibagbaga. Ay, salbag ka kidi a tao. Oh, ising. At tuyin ti utangam asa nga kilo abagas. Ken 2 a dilata. Agyamanak, isa. Mas da awak man ken ka ising. Anya ti pakasdaawam kanyak isa.
Kanayon nga agpainom iti arak ni gani. Kaya ta sa wenday ta, ado ti kwartayo. Apay nga umay ko pa'y laumutang. Kasanumot ngamin, no adda mapasadaan ni gani, ipainom na kadagiti babarkada na nga istambay. Anya? Busbusugan na dagiti babarkada na. Aya? Naumaak pa yan iti dayta nga ar-aramiden na. Nagalasin nga ugali ti asawa ti kasta. Imbes sa para kada kayo ti kwarta ang mapaspasadaan na. Ay na, no siyak ti mauma, ay, panawa kon ni gani, kat makaamon iti biyag na. Wow! Adumanen nga haraken pulutan ti sangsangwan tayo, kakadwa. Nga pweso, Tiryo, nagganasun ti biyag tayo. Nagbayag matan ni pari gani, ana pa ni Jay kusina da. Ne, antay tamat gaya man. Oh, ato yan ti tinuno apaltat. Lechon manok ken dumapay. Wow! Nagimasin. Dahito yati pulutan. Agren nagkayo iti araken pulutan. Ado dayta. Kakaiso na nga dumanen tinapasadaki ti kalman. Ay, naggana sin Jow. Agpapas tayo manen nga ginawm, kakadwa. Nadatasid si Daem Iseng. So imot kan mantika. Wan tatang, an-ano sa kunday to'y asidaan. Ay. So ikan mantika ti si Daem. Idin to tagkakaimas ti pulpulutan ng dagiti babarkada ni ganay. Awan imbati ni gani asidaog tatang. Siyak pa'y tinagtuno kadagiti paltat a pulutanen da. Aniya. Siyak pa'y tinagadobo iti karni ti baboy. Ngam pulos nga awan imbati na kanyak. Ay ti awanan bayin a lalaki. Danugak san ti tengged na tapno saan na makaangais. Makaturturo ka kon. Ising, bakit? Yaplag munti ka man na pagidak. Si kanti mangyaplag iti pagiddaam, salbag ka. Apaya sakti, baon mo kat nabarta ka karot. Sikati agtignay ta saan ka nabartak. Basol ko aya, no apay anabartek ka, gani? Makamo ka iti biyag mo. Alala, maturog tagilin. Ising bakit? Maturog kang agmaymay sa diti selekta. Sabali ti pagturugak. Pagturugam nga raw, Ijay salas. Di ka din gumurgura kanyak. Ising bakit? Umay ka. Umay ka ang tapno at dasap alak a maturog. Bakalan kanto pa'y makitam. Ay, salbag ka. Jakon kaya ti makikaiddakan ka. Anya? Dwala ang akaring ti pagarmusaran ta, iseng? Wan, sagay sata. Gimatang ka kumamat iti naima sa pagarmusaran, Nap gaday ta akaring. Anya kumangay ti gatang ko, kat impainom mo manan, tinapasadaam ka dagiti istambay a babarkadam. Anya lagi din ni iseng. Di ka nagsahupay. Di mon pakibyangan day ta. Imbag pa'y dagiti babarkadam, tanaimas ti kan kadenda. Idinto ta siyak, soy kan manti ka laang ti sidsidak. Anya lagi din ni bakit? Anya kalaki din bakit? Hey, napat patag dagiti babarkadam ngam iti siyak. Anya nga ta, no dagiti langan babarkadam ti awidam. Anya? Total, kayat mong matlaidangam iti siyak nga asawam. Ala, makikabalay kan kadakwada, salbag ka. Nasaya at met, tasikan a mismo ti imay dito'y tersenak, gani. Apay ka de, isa. Adto'y ti listaan ti utang yo, kan ni iseng. Utang ni ising data. Iso ti singiram, saan ka tasyak? Na, anya kumangay ti pagbayad ni ising iti utang yo, kat awan mo't panggadan na. Sika ti da trabaho na. Awan pa iti pagbayad ko. Idulin mo pala day talistan ti utang na. Ay, jakpat yan nga awan pa'y pagbayad mo. Naglaing ka ngagpainom kadagiti istambay a babarkadam. Anya? Malugi akmet no di mo bayadan dagiti utang yo. Iso nga, agbayad kan. Ay, sapay umutang ako may ti dilata ken itlog.
Nagpuskol mo ti rupam nga umay umutang. Kan, naglaing ka ngagpainom iti arak kadagiti babarkadam. Ha? Ay, no way. Saan kan ang makautang kanyak, gani? Apay asan ka nagpasada ita, ganay. Ay, nag-repair kami iti Jeep, tatang. Di mo ito nagandar. Ay, biyag aya. Kasla maawata ka, no apay nga adda ka ita dito balay may. Tatang, Siguro, awanin ti malamot yung di balayaw, isong ay malatiw kanya. kwa. Ada ka di pa'y makmakan nyaw, tatang. Kun kahit, naglaing ka nga gastos, no adda kwartam. Ita, umay ka agdawat iti kanep. Danugan kanto, pa'y salbag ka. Anya lagi din ni tatang. Saan adito'y balay ti papana mapagdawatam iti lamutam? Mapan ka kadag iti iliblibrim abarkadam, tawan makanditaw. Tatang, Kulamlan milyonaryo ka na, painom ka. Bastan ti pa'y tipulutan nyo. Kanya nga ita. Tawat ka niti kanep. Pasensyakan, Parigani. Nairanamat ngawan kwarta kita. Amumayat ngawan pagsapulak. anya? Kat kumusta nga ije paspasada majip mo, Parigani? Ay, ado ka no ti bagastos kung nadyakin ko ka. Iso ngawan pa ilang panggata kita. Ingka pala umutang kadag iti daddo mga barkada ta. Bareng ada kwartada. Sige, kasta nga rod taramidag, pariteryaw. Awan, ti maipautang ko kan kaganay. Awan kwarta. Uray, sangagasot ko mano adda, antilipay. Jackpot yan nga awan kwartam. Kat no naglaing ka nga gastos, inaldaw ka nga agpainom iti arak. Kanayon ka mat anabartag akaduam dagiti babarkadam. Antilipay. Ti ammom nga ta kat jak ammaw ter aramiden niyaw kadagiti babarkadam. Isuda ti mapan mo utangan, tay suda mo ti babarkadam. Inasitgak idaan, antilipay. Awan ka no kwartada. Natural nga awan kwartada. Kaawan mo't pagsapulan da. Apay nga itakala nga sumangpot, gani? Napanak nagdiskitar iti kwarta, napaayak lang. Kasano nga rodan? Kasanon ti biyag ta? No awan mo tin kwartata nga igatang ta iti masapsapol ta. Ostaon, di kan sumanao dita. Kat, apay nga rod nga agbugkaw ka ngay. Napudot tuulog na mabisinak. Hay, saan lang nga sikat ti mabisin? Uray siya. Agawid ka pa lang nga di balayaw. Tawanin ti pakankukin ka. Anya? Ay, agawid ka pa lang nga di balayaw. No di kan makaanos kanya. Pumanaw kan. Nagalasan dahi nga inaramid mo iti asawam. Pinapanaw mo matan iti balayaw. Nailaw anak lang nga ng papanaw kan kwa na tatang. Mabisinak nga min iti day di akan itaw. Iso adyak na puutan ti panang papanaw ko kan kwa na. Ay salbag ka kiday. Mailiwak mo't lang iti asawak tatang. Yasidag mo man ta ulam. Apay ka di tatang. Yasidag mo kunak. Adtaw tatang. Ay, anay ikaw. Apay ngagkatos ka ngay tatang. Tapno aglimpyo ta ulam salbag. Anya ti araramidam di ti balay, gani? Umayag agkid daw iti pamakawan. Bakit? Anya? No, anyaman ti madingin nararamid ka o pakawanin na kaun. Maiiliwakon kan ka bakit? Sikalat pampanunuta kaun. Ay, Jack mamati. Ay, mamati kan akanyak bakit? Surin Jack mamati. Umay kan bakit? Hagawid tan. Manjak. Apay, di ka di mailiw kanyak bakit? Saan? Sapay ka digdigos ka. Nagbangluak. Uray pay. Saan ang makabusog day ta? Anya? Pumanaw kan. Tadi ka mo tin kasapulan iti biyag ko. Anya lagi din ni bakit ko aya. Pumanaw kan kunak mo. Agbisinak lang iti dinam, gani. Pautangan nakman iti kwarta ang pariteryaw. Awan kwartak ko naklangarudin, Parigani. Imposibleng awan paray. Nakita ka itay anagudawng. Anya ko mano nakita yan nagudong. Tinulungan kamot iday. Iso tulungan nakmatan pariteryaw. Ay awan malagip ko at tinulungan nak, Parigani. Anya? Pumanaw kan. Awan maitad ko akwartakan ka.
Pautangan na kun mabisina ka talagaan. Bayadan pa'y nga umuna dagiti utang niyo. Sakbay apa utangan ka, gani. Awan nga rod kwarta, kisa. O di, awan mo't di maipautang ko ken ka. Ay, mabisina ka talagaan. Masyan ka kanyak. Ingkag pakpakaasi kadagiti babarkadam. Saan asyak ti asit gam? Ay, hinasit ka kami ng dagiti babarkadak. Ngam, awan ka no ba't kwartada? Ha? Saan ko naparikot day tagani? Saan kan ang makautang kanyak? Why, tatang? Why? Huway tarupam salbag ka. Dagitiin libre mitiarak di da ka matulungan. Sinalbag na ganyan tataw. Itatasyak tiyag patulong di da ko namamaw. Gunggunam Ang kakaimas paya pulutan kin adaw nga arak tim papainom ko katakwada. Hindi dak amo tulungan itatatang. Leksyon kan kaday ta salbag ka. Nagsakit na ut-ut launay dahito yan napasabag kan nagtatang. Pinanawan naklangaro din ti asawag. Awan pa'y magkukurtak. Bagtit ka ngamin ganay. Ingkakidag sapol iti panggedam. Tapno agbyag ka. Iwan tatang. Agbalbaliw akaon. Nakamiri sa kaon tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! At takwartak ita, isang bakait. Inakman gumatang itag kakangina nga usar kaw. Anya, igatang mula ang iti usar mo tinaglakwam kadagiti natang? Mangibati akmet iti para dito'y balay, bakit? Danag mon aya. Gumatang ka manin iti kabarbaro nga usar mo. Tapno anda iparambag mo. Anya laki din ni isang baybay anak latta ka de, bakit? Parambag ka atao. Nagalas ti kasta nga aramid mo. Tay kunak nga ro din. Jak kaya ti matagtagibasay. Asino kumatimang tagibasit kan ka? Alaman. Dagiti ka aruba man agtagibasay. No makita da nagalas ti susuot mao. Ay, liblib yan da kalain. Anya? Ay, jakmat pa atiw kadakwada Iso ag gumatangak mag, titi ka barbaro nga usar kaw. Aw, si Mang Pagtakaon, isang bakal. Naay, talumat ang nagdadakkel asupot day ta insangput mo. Wen, bakit? Naglaon day taw iti agkakangina akawas ken sa pataws. Ay sinalbag ka? Day talatan ti paggasgastusam? Katawan mo't sa bali apapapanam? Anya laki day ni isang. Abay, nasken ka di pa'y nga dapapanak tapno agbado akit agkakangina, alaman? Ije mo lataltalon kan bangkag ti papapanam? Imbag kumaan mangup opisina ka. Mala, di kan sumanao dita, bakit? Gumatang ka mat iti usar mau no kayat mau. Ay manjak! Ha! Sana kakasken ka apasikat. Gumatangak man iti bitsen, nana. Ha? Una yan day nga itsuram, titaw. Ah, apa iti tsurak, nana? Nagpudot ti panawan, ngam nagpuskaw day ta jacket na. Malaminak nga raw, nana. Ay naimalaldawan, malamin ka. Agling ito, pa'y day taaso ang nakaidda di ta sangwanan ti tirsinak. Anya laki din ni nana. Agling at ayamay ti asaw. Anya nga ron ti katangam, titaw. Imbagak itayan, abitsin ti katangag, nana. Ti kayat ko asawan. Anya pa'y ti katangam. Hindi pa yamay sana, nana. Malamabit lang raw ta mga laki ti gatgatangam. Aha. Aha. Adto yan ti gatgatangam, titaw. Aw,
At ti bayad ka, nana. Ha? Nabukol mo't asa nga ribaw. Awan barya a pagsuklik dita tito. Mano amin ay ti bayadak, nana. 3 pesos lang day tabitsain, kan piso akinday. 4 pesos laeng ti bayadam. Ilistampay laeng, nana. Awan baryak. Bayadak taw no madamdama. Sigay, basta umay mo bayadan na. Wala na. Di ka di madanagan. Paramag mo jay manugang maudaryaw. Anyat inaramid na aya Sufeng. O may gumatang itibitsen kan may sa akin day. Ngam nabukal asa nga ribaw, ti bayad na. Anya? Kas lamang lukluka. Ha? Jakman kursunada ti ugali day ja atitaw. Uray siyak Sufeng. Jakbet kaya ti ugali day ja atito. Feeling baknang. Baknang siguro at ipanagkita na iti bagina. Kaslakastan Sufeng. At dala dito'y paraangan ngam nakapurpurma. Amangan no nalukaya, ti tornilyo ti utak na. Nagasam, nagpudot ti panawan, ngam pang winter jay jacket na. Bagtit nga ron da tao. Ano saan na ti mapudutan? Basta makaparamag. Ay, awan pa'y makukwarta, piman pa'y dataaw. Ha? Awan pa'y makukwarta ko nam, ngam pagpay-pay-pay mo mitday ta saglili magasot. Nay, nadlaw mo gayam day tangar aramida, kilay. Ay pumanaw ka man dito'y paraangak. Jak kayat ti makisarita iti para mag-akasken ka, tito. Anya laki din ni ilay akaroba. Sa anak mo't nyagparparam magkait. Anya nga rod ti rason, nga apay nga adda ka dito arubayan ti balay ko, no di ka agparamag kanya. Style mo bulok, naka-jacket ka pa'y nga umay, nagpudot ti panawan. Anya kumangay dayta. Ha? Uray anya ter aramidem iti bagim tito, saanin nga agbaliw ti rupam. Kas kalagro-rupa na pasma at tulingan. Anya? Oh, tito, nakapurma ka mo't? Sa dino, ti papanam? Mapan ko man pasyaran jay bangkag kaw, isang bakit? Naay, mapan ka lang iji bangkag mo? Nakasapatos ka pa'y? Ay katuwa na. Tapno makita damit anapintas ti sapatos ka. Ay, para magkalaunay, tito. Kaya't kung arod niya ipakita tinapintas sa sapatos ko, isang. Makamo ka. Inton bigat, gumatangak manin iti usar kaw. At danto manin iparamag kaw katagiti tattao. Naay, proud ka pa'y amang ibaga, nga iparamag mo lang dagiti napipintas nga usar mo? Tapno apalan ta ka, bakit? Kaya't kaw ti agpabigbeg diti lugar tayaw. Umay kala dito'y bangkag mo, nakapurma ka atitaw. Kabarbaro pa'y dita sapatos kan badom. Tatang, may mayat matla ang tinapurma tapno kas kalaaglang lang nga abak nang. Angam nalabas mo't daytan nga aramidem, madlaw aparamag ka. Saan mo, tatang? Anya nga iti serbi dagiti agkakangina akawus mo, kat adda ka mo't lang dito'y taltalaw. Ha? Mapitakan tumutla dayta na pintas sa sapatos kan badom. Asino kumangay ti pagparamagam dito'y taltalon. Kwa? Dagiti koryat kas kada uleg ti pakpakitam iti purmam ti tao. Ay, dadail ti ulaw. Tatam? Ay, magkapay tito. Uri adda ka lang diti paraangan kat nagpipintas latta dagiti isusuot mo akawis mo. Apay, umapal ka, pari Jigaw. Talaga nga palan ka, pari tito. Jak ngamin kabalan ti gumatang iti original akawis. Aya, ay, piman kamot nga rod, pari Jigaw. Ay, padawatan nakman kit de. Nuadda di mon kayat akawis mo. Tapno mapadasak mo ti agisuot iti original, pari tito. Ay, pasensyakan paray. Pasig, anabalor amin nakawis kaw. Iso adyak kaya tagipadawat. Sayang. Ha? Ay kat inton bigat, gumatangak manin itinapinta sa cellphone kaw, pari Jigaw. Daytay nyinginaan. Ay, wow. Nagganasan, pari tito. Ikaw na talaga.
Investment ko dagit agkakapinta sa gamit ko, pare Jigaw. Ay naggana sinjaw. Sige. Labasan ka pa dito paraangan. Inakman pa, gistampay di tersina, pare. Hay, una yun ayat ti tao. Ne, apa yan ilay? Kasano, naggapo dito ni Tito aparamag. Anya? Iparparamag na dagiti agkakapintas akawos na. Agasam, at dalaang dito'y paraangan ngem nakasapatos. Uray numapan ije talon na. Nakasapatos. Ha? Oray nagpudot ti panawan, nakasuot iti nagpuskol a jacket. Kayat nalaang nga iparamag anangina ti balor ti jacket na. Nalabas nga agpaiso ti kinaparamag ni pari titaw. Kasla ka na yun nga dapagnana. Ay, jaklay kaskaso no umay agparamag dito'y balay. Nagpipintas nga agpaiso dagiti isusuot na ngem saan met nga agbaliw ti ropa na. Ha? Ha? Kasla nakalibbi at tulingan. Anya man ang dayta sangpot mo, tito. Ay kat baro abado ka, isang. Gimatang ka manan iti badom? Ay, day talatan ti aramidem. At nga ro tigatang ko, di gumata nga, kiti ka barbaro abadaw. Anya kalakit din tito. Nalabusan day tangar aramidem. Nagabsoon ng tibadom iti aparador. Ay na, isang, bakit? Baybay anak kadilatan. Day talatan ti pangibibusam iti kwartam. Inton kwan, maibusan ti urnong ta. Sa napali taagapit ak tumarain. At dan tumanin kwartata, ken gumatang ak tumarain iti baro akawis ka. Imbis ko mga agurnong ta, saan mo taday talatan aggasgastos si aramidem? Nagadupel asa umdita, isang. Kaya't kung araw nga iparamag dagitag kakapinta sa kawis ka, Anya? tapno ipagadagiti karuba. Akabailag ti gumatang kadagitag kakangina akawis. Makaammo ka kunak manen, tito. Hay, paramag ka talaga. Ayos pari titaw. Nagado nga arak kan pulutan ti ginatang mo. Ay katuan pare Jigaw. Agren nagtay ti arak. Gumatang ak tumanin, ano agkurang ti inumin ta nga arak. Ay, wow, naggana sinjaw. Kakaiso na nga dakwartak pare Jigaw. Aghapi-hapi tamo ta. Pautangan man nga ro diti kwartam pari titaw. Manaw, pare Jigaw. Sangaribo ko mapare. Sa nga ribo uli. Mapitlaing taytad ko ken katututangan pare. Apay day tatimbang nga imit mau, isang anak kaw. Umayak bumulot iti bagas, tatang. Apay, awan bagas yaw. Naibos nga ro, tatang. Ay. Nakapurpurma ti asawam, nga mawan igatang yu iti bagas yaw. Kasano? Di nakmat ik ka ni tito iti igatang ko. Ay, sinalbaga na pa nagbiag no kasta. Ay, sinalbag at talaga, tatang. Igat-gatang na iti agkakangina akawus na ti kwartana. Pangurem, no di nakaikan iti kwartam. Anya lakit din ni tatang. Agisoro iti saan na nasayaat. Awan mo't at sir-serbi day nga asawam. Naglayng agparamag, ngam awan mo't gayam igatang yu iti bagas yaw. Tatang. Ingkalatan mangalay di pagbagasan, anak kaw. Punwam day tatimbam, tapno adu ti kanin yaw. Anyat gatangam isang. Saan ka gumatang, Nana Sufing? Umayak umutang itiddo a sardinas. Kendo amat a sibuyas. Na, aping umutang ka. Kat nagbak nang ni Tito nga asawam. Apay anay bagam abak nang ni tito, Nana? Kat no agkakangina dagiti kawus na. Nabukal pa'y asa nga ribo ti kwarta na nga umay gumatang. Ha? Isadyak pa tiyan nga awan kwartayaw. Di nakikikan iti kwartana, Nana Sufing. Ngamin, ipang pangruna na ti gumatang iti kaus na. Ngam iti kasapulan mi iji balay. Nagalasin day tanga ugali ti parswa, isang. Ay na, lap-lap dakla ang tibagik nga agpungtot, Nana Sufing. Ha? Ay, nasyak ti mapunuan. Awan serserbi ti amin nagiti ginatgatang na akaws na. Sardinas mo't ti sidanta, isang. Wen, Ay. Apay nga, isang. Di ko man naimas asidaan at tilinutam. agsapol ka iti naimas asidaan? Ngam awan mo't ititid mo a kwarta kanyak?
Adaya kwarta nga ititid mo kanyak. Kwa. Igat-gatang mo mat iti agkakangina akawis mo ti kwartam. Ita, agsapol ka iti naimas asidaem. Di mo man pagsisikuran dagiti badbadaw isang. Mala, mangan kan, taagsidakan to iti naimas no rabi eh. Talaga? Isang? Wun, siya kung ti makaam mo. Uray di kan mangtag iti kwarta nga igatang ko. Pagsidaan ka iti naimas. Ayaws. Ay na. Naganasin no kasta ba kay? Ano sa monde ta sardinas? Sana balit agsida ka iti naimas inton rabi eh. Ay na. Nagmayatain. Ay na. Uray may sa ti asawa na muna tagremidyaw. Nakadasaran dagiti sidaan, Tito Lakay. Ayaws. Mabisina ka talagaan ba kahit? Ang nagadumot din dagito'y nakaluban? Talo a klase ti putahi dagita. Agbusog ka amangan. Ay, uwan man ba kahit? Ay, naggana sinjaw. Ay, lukat ako nakastoy. Aha! Oh, apay? Anya dagito'y asidain? Saan mo takarnay? Anya putahi dagito'y ngay? Bulalo a sapatos, pansit a badbado, ken igado a jacket. Anya? Kaya't mo asawain. Linutom dagiti kawis-kaw isang. Total, awan mo't ititid mo kanyak apaggatang ko iti naimas asidaon. O, di da itan ti sidaam. Oh no! Oh no! Ay, sana mabalain ba kahit? Oh, anya pa'y lang ter aramidam. Mangan kan ah. Uy! Awanan dagiti usarkaw! Awanan! Gunggunam, dayta ti maganap ti paramag akasken ka. Anya? Ipangpangrunam ti taraon, saan ket adagiti pagparamag mo, Tito? Ay, agbaliw ka mat siguro itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Siyak ni Rambo, ading seksay. Anya mo't limatay dayaw anagan mo. Siyak ni Lorna, Manong Rambo. Ay, kursunada ka ading Lorna. Sagmamano ka. Nanakanaang, Manong Rambo. No ipanak iti motel, adda ba si Charles no? Ay, nungay ipankalaang iti igid-igid. Tapno makatipidak ading Lorna. Diyak kaya't no iti igid-igid lang, Manong Rambo. Adamot nalaka ang motel. Short time, mabalay. Mabaliin, Manong Rambo. Ay, umay ka nga ruden ading Lorna. Siya kunti makaamukin ka itaarabi eh. Ay. Naggapwam abigbig at rambaw. Napanak man nagsapul iti sayote, pare Esteban. Anya, nagsapulam nga iti sayo ti paray. Ija sentraw, pare Esteban. Kay, ada ka di mo lang nasa pulam a sayote. Ay kaada, pare Esteban. Kapuraws a sayote. Ay, mawa mo makita nga imit mo a sayote. Ay, imbati ka unjay sayote iti igit ti kalsada, paray. Na, apay nga imbatim ginatang mau paray. Ay ka, imbatik ata kilabanag tao, pare Esteban. Anya, ay, di ka mawawatan pare Rambo. Anya nga minday ta sayotay. Sayote asiitan, pare Esteban. Anya. Nay, kasla napuyatan ka, Rambo Lakay. Kasla nalaes nga ikanday tamatam, naglabaga. Ay ikwa. Ijak ngamin makaturog idirabi Flora Bakay. Iso ang nagtugtugawak ang nagpatpatnag di ta terasa ti balay. Anya? Kiwen, di mo nadlaw ti iruruar kao, tanarnekan kay ti turaw.
Kasla agburburag a bulkan ti panagurok mao. Nalabas ka mga agsasaw, Rambo. Kunamlan saan ka nga agururok ang maturaw. Ah, Uray la agresires dagiti ngipon mo ang maturaw. Kas kala agkarkarumkum itinaata ang mais. ay nyalakit din ayan ni bakit. Iba ka na pa'y lamot tikas jay. Talaga magtrambaw. Ay, mabiit man lang. Apay, Flora, bakit? Anya day tanalabaga di tatungod mo. Ikwa, awan da ito'y bakit. Nasagit ko nga ben, jay si iti damurtes, iso alim mabaga titengad ka. Sigurado ka, Rambaw. Wen bakit? Basol jay si iti damurtes da itaw, iso adimulatan ikaskaso. Ay, maturog na, Flora, bakit? Rabiin. Yakpay agtuglap. Ay, umay kan, bakit? Umuna ka nga ruden ang maturog, ta sa anak pa'y ngagtuglap. Ay, sus, umay ka kidain, bakit? Di nakman pilitin ang maturog, ta sa anak pa'y mat ang makaturturog. Ay, iluten ka, tapno daras ka makaturog, bakit? Ay, manja. Ay, anya tinasakit ken ka, Flora, bakit? Bukaut, saka, ima, uno, pataw. Sumardeng ka man di Rambaw. Awan tinasakit kanya. Uno nasakit ti ulaw. Ay, nalaingak nga agilot, bakit? Ay, sige man nga rod, Rambaw. Daytoy laangan ulok ti ilutaw. Ala, agplastar ka, bakit? Iluto ka, tinasakit nga ulaw. Panang parirambaw. Mura ka pa'y laki rabrabe ay. Mapanak manen agsapol iti sayutay, pare Esteban. Apay arabe iti panagsapol mo iti sayute. Ay, una, tanapres-pres ko ti sayute iti rabe ay, pare Esteban. Agaya mo ti banglo ti sayute iti rabe ay. Anya, nabanglo ay ati sayute paray. Ay, kinabanglo abaray. Nang runa, no kadigdigos na. ay. Kasla masirok konti kaya mo asawang parirambaw. Anya nga raw ti kayat mo asawan. Mapankag sapol, itinasapinan asayutay. May, tumpak, paray. Ay, isurod nak mambaparay. Ada kwartam? Mada. Manaw. Nasurok a kwarta. Jay agpaiso at ibagam. Manuti kwartam dita paray. Sa nga ributin ta dito'y bulsak. Mabalinan pare Esteban. Nalakalaang mo ti sayo ti ijay igigit ka. Urayan na ang haron, tayo nakagpulas. Nay, pare Esteban, nagato asayo ti. Agkakaiwarada na. Huwag nga gipaiso paray. Naka-miniskirt da amay. Nagganas tiyaw. Agpili kan, tadan na pilik paray. Ay asino tinapiling paray? Dita ne. Dita umas asidag asayo tay. Ay, nagsiksi magnakin. Opaw, nagaswas na itigurong namin. Ay, Manong Rambo. Dating gawi. Uwan, ading Lorna. Dating gaway. Sino mat nga dati ka doon, Manong Rambo? Alalay mo? Ay. Isa nak nga alalay adheng. Nagsapsapulak met iti sa yutay. Ay, stay, babae ko na kuma. Agpili kalatan kadagiti kakaduang, Manong. Nakatakder dalaan di ta igit ti kalsada. Kartingam di agpili, pare Esteban. Nagbayak ka. Kwa, ada nalok mag-ababae. Nalukmag ka di ti kayat mo, Manong. Ay, wain adeng. Jay nalok magti-type kao. Ngam na taanganan, Manong. Dayjay man, Ay, mapalinain. Kaya't ko na ita, basta nalukmag. Ay, anya pa'y lati aramidam ngay pare Esteban. Asit gamo jay nalukmag. Tamapantayaw ijay bulan.
Nay, nakatugaw kamot dito'y abay ka, lakay. Kariring ko ba kahit? Bimangon ako na, tamapanak agkapay. Maturog tapay. Nasakitan tibukot ko anak kaida. Maktanganak ba kahit? Ay, makamu ka nga raw, lakay. Kaya't ko pa iti maturag. Jesus. Di na nadlaw akasangsangpet ko gayam dito'y balay. Mapanak ijay sa alas amaturog. Diyak kaya't ti makikaida iti bakit nga agat dangaw. Payakas na ti panangkitam kanyak muklaw. Uray mo pagsabatan day ta nagpusko la kiday-kiday ma. At the chicks mo niya, tatang. Ha? Ay napakpakawan muklaw. Apay ko mga aramidag day ta. Dakos day ta nga aramid. Anya laki din ni tatang. Aglibak pa'y laeng. Ammo ka. Ne, anya ti amaw muklaw. Adda nang ibaga kanyak nga da sayutem, tatang. Anya, ay, ti sinalbagan na pare Esteban. Sismoso alaklakayan. Apay nga isuksukat mo iti sayuti ni nanang, tatang. Ay, jak mo ti suksukat ni nanang mau muklaw. Naynayunak laeng. Di ka nagpilosopo, tatang. Inton kwan, mabisto na kayaw ni nanang. Aha, mabisto ak ano ibaga muklaw. Hay, balaagan ka. Di mo ibagbagakin ni nanang mo nga adda sayo, tek. Makaammo kayaw, tatang. Laklakayan kayo. Nga magaramid kayo pa'y langit, ikalukwan. Kasanumot nga men. Ituloy mo, tikayan mo nga ibaga, tatang. Kasanumot nga men. Agad dangaw ti payod ni nanang mau. Anya laki din ni tatang. Inyaring na pa yan itinabangsit nga insekto ni nanang. Nga talaga man muklo anak ka. Inaldaw mo't nga digdigos ni nanang. Wen, inaldaw nga digdigaws. Ngem di na matsuksukatan di pantina. Anya? Nagampap. Hey, sinalbag ka pare Esteban. Nay, apay, anyat basol ko kan kaparay. Chismoso ka alaklakayan. Apay nga imbagam kinimuklo nga adda babae. Kwapasin siya, nalipatak. Anya tinalipatam. Nalipatak apotot mo gayam ni Muklaw. Ni ay. Ay, naku na no sa bale ataw, di kasarsaritak. Ni magayam muklo apotot mo, tinangibagak nga adda sa yutem. Ay na, kuha pare, matandanaganak. Manyati pagdanagam mait. Kasanaw no ipulong na kini Flora ti aramid ka. Nalakalang ti solusyon na day tapare rambaw. Anya? Huwag kang aamin. Ha? Apay, aklunam nga raon nga da babaeng paray. Ay kisaan Bakit ako aamin? Ha? Ay mayat day taan na panunot mo paray. Adamit gayang panunot mo. Rule number 1 dagiti babae raw. Uraan niya ti mapaspasama. Di mo aklunan nga da babaem. No awan ebidensya, awan mo't krimen. Day tatitandaan ang parirambaw. Ay, kaya't mo ti kwarta ba kahit? Ay, kaya't ko arambulakay. Mano ti kayat mo? Na, kaslaado ti kwartam alakay. Ay, kwa. Adamot ba sayt? Iso nga ikan kamot tapno naragsak kamay, Flora bakat. 1,000 ti kayat ka ulakay. Ay, sige. Ikan ka nga rod iti 1,500. Tapno, happy ka. Wow! Nagganasan no kastalakay. Ay ngamnay. Masapa ka maturog Tapno makainana ka. Na, apay apaturugan nak iti masapa? Ay kiwan, ajak gamin kayat amapuyatan ka bakit. Iso amaturog ka masapa, wan? Wan lakay! Saan mo ba takakuyog kita ni Esteban Rambo? Ay.
chicharon. Naglukmag da ito'y ababae. Kasla ka nakal tibagik tigurom na. Kasarsarita ka, Rambo. Ayan ni Esteban. Ay, kwa. Ay, sumarunoon ading ko analukmag. Adabit ginatang na. Ala, ni Manong Rambo. Hawagan nakpailang mo at itinalok mo. Ay, pasensya kan ading. Jak ngamin amutinagan mo. Yaho! Nao. Adakon, lab! Ay, pasensya ka no medyo naladawak. Ginmatagak pa'y ngamin iti balot. Kulang no di ka nagsuplikan niya kita, Rabi. Love. Alaki raw. Umuna kayo na iti papananyaw. Ta urayak mo ni Lorna. Luklukon na ka ni tatang, nanang. Amaw, Anya? Amuyo, alulukon na kayo ni tatang? wan, amaw. Jaklag sasaw, muklaw, anak ka. Kahit, anya nga ron ti aramidin nyo ita, nanang. No anya tar aramidin na, isumit taramidakan kwa na. Anya? Sa bali ataaw, tinakaamuak iti maday ngar aramidin ni tatangyaw, anak ka. Ha? Makita na taramidakan kwa na. Papanamlakay, nakapalas kamay. Ay, kwa. Kasangsangpet ko, Flora, bakit? Nagapwam, taapay akasangsangpet mo. Napanak man gimatang iti pandisal, bakit? Nasapa ak arimwar itay. Aya, Wen, bakit? ayan jay pandisal aginatang mo. Kat hindi suki jay lamisaan. Agtimpla ka man kit di iti kapita. Ay wunalakay, siya kung ti makamong agtimpla iti kapay. Anya ngay paray, mapantaman ang agsayuti no rabi ay. Ay ketwen apare, Esteban. Mapan ko si bugan jay sayutek. Tapno saan amalaylay. Ha, naggadasen paray. Ay timing lang. Paturugag pa itinasapan ni Flora. Tapno nawaya ak ama kapagdakiwas. Ay, wen paray. Ay na mailiwak ka ni Labkaw. Kaya't kumanan ang makita. Ay ket dagasin ka nga ron no rabi pare, Esteban. No nanggag mo jay sa gawisiw ka. Rumwar ka dagusa. Wen, arigla daw. Ay na, parikaw pare, Esteban. Ay nati parik out paray. Awan ni Lorna. Absent ka no ita paray. Eh, mangkita ka langan iti sa bali ang babae kita. Nagado sayo tayo di taingigay. Ay kawanan Agsapulak langan iti sa bali asayutay. Sa nabalay, tado mo't ipagpilyan bayat nga awan ni Lorna. Ha? Apay, pare Rambaw. Ijay babae ang nagtakder iti abay ti poste. Italaang ang makitak na ita asayutay. Kabarbaraw. Eh, kita niya pa later aramidem ngay. Asit gamon di nakitam asayuti paray. Ay kiwan na pare, Esteban. Kurso na dakday ta asayutay. Di kag talikod ading seksi. Sumango ka kanya. Kurso nada ka nga bain. Ala, sumango kan kanya ading seksi. Sagmamano ka. Bayadan ka iti nangin. Basta mayat ka iti kayat ko ang mapasama. Agmutil ta. Agmutil tarupam. Anay ko. Flora ba ka? Wan! Siyak nga raw Rambaw. Di nak nailasin adagaws. Gaputan na kapang limlimo ak. Nagpuskol pa iti make-up ko. Anya ti aramidam dito, Flora. No agsapsapul ka iti sayutay. Agsapsapulak mag iti tarong. Anya? Tiamam nga takadyak amo tar aramidam.
Sa'yo ti gayam ti kayat mo, ha? Ay, ikwa. Pues! Agsapulak met iti tarawng tapno patas talaang rambaw. Saan? Ay, di mo aramidin day tabakit. Diyak kayat. Madi kayat kumit nga raw dagsapul iti tarawng balon-balos lang rambaw. Ay, Flora, bakit pa nga asem? Ay, di mo aramidin day ta. Ay, pakawanan na kaon. Ay, di ako nagsapul iti sayo. Promise, bakit? Anya. Wan, bakit? Pakawanan ako na di ka kumagsapul iti tarong tadakas na ita. Amametlagayam nga ibagati dakas, sinarbag ka naglakayan. Ay, bakit? Alala, agawitan bakit? Agbalbaliw akaon. Diyak kayatan, takita sa yutay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.